intambara irarangiye kubera Amerika ntishobora gutsinda Eurasie ahantu kuko nta ikintu mutagiye mumenya najyaga mbibona no makomanteri bavuga ati se Chine n'Uburusiya ko bwaritse Iran kuriya ntabwo bigize bureka Iran na Chine ntabwo Chine n'Uburusiya bigize bareka Iran n'ubu ngubu no kugira ngo ihagarare nziko Uburusiya bwajyaga bubwira Amerika uti muri ko muri yahura gutsindwa kwa Amerika nta gitangaza kirimo ahubwo ni iminsi maze irwana na Iran ni myinshi Amerika yatsinze hehe ko Trump yahagarika intambara mu byavuze yatangaje we yavuze ko yahagaritse intambara kuko wabona intego za Amerika zagezwe muri intambara koko namwe niko mubibona icyo ni Trump wabivuze intego za Amerika zagezweho se abayibagize yavugaga ni izihe intego iriya ntambara ari ifite yari yihe uko Trump yabivugaga hari ikintu bise regime change kwari gukuraho ubuyobozi bwa Iran bagashyiraho umutegetsi wabo bashaka bakaza bakukipa Iran ibyo batababwiye mwebwe ariko bavugaga bitari haute voix ariko byari muri plan yabo Iran bakayicamo ibihugu byinshi nibyo nese babigezeho harimo no gusenya ingufu za nucleaire za Iran bavuga ko bazisenye ntabwo ari intego bagezeho bashenye ziheze ibyo ngibyo nta nubwo ari kuburiya ntabwo bavuga ngo usenye ingufu za nucleaire za Iran hanyuma ngo uvuge ngo nemeye amasezerano ntibishoboka washenye ingufu za nucleaire za Iran wayishenye yose iyo bayisenya ntibari gutsindwa bazishenye ryari ibyo yavuga ngo yazishenye si muri ya ntambara y'imisi 12 sinzi uretse birangora kuvuga ko umuntu wese wibaza ko birabina ari byo sinzi ari we ni barashe ku masita 3 ari amasita 3 harimo iki harimo izo nucleaire zarimo none se kuko igituma bingora kubabwira nuko n'umwana w'imyaka n'umwana wanje primaire akabazi Iranium ukuntu explose yari kubona ko hari ahantu barashe nta Iranium yari hari umucanga iyo haza kuba Iranium akayisenya koko ama irradiation sinzi ko Iranium sini ikintu waterura gutya abantu bari gupfa kugira muri Iraq asenye imwe gusa site imwe gusa asenye site 3 hari kuvana muri Iraq no muri Iran abantu benshi bagapfa nibindi bihugu baturanye hanyuma rero kuvuga ngo barazishenye hariya ni nko gusuzugura abantu bamutega ugutwi bagira ngo barabwira abantu batagira ubwenge ariko ubundi batakaje amabombe yabo gusa ntabwo basenye site nucleaire za Iran n'ubu ngubu kuzisenya ntabyo bashobora Iran ntabwo ari gupfa kwirukira ngo ratsinda ama nucleaire ahantu bashyira ni kuri 100 km umbwira iyo bombe yagera kuri 100 km ku birometero 100 mu kuzimu ibitero bya mbere bagabye byahitanye n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah bavuze ko bari bafite amabombe ya za misile zigera mu bujyakuzimu bwo hasi ku buryo ngo bavuze metero zingahe nuba wibuka bavuze 20 bakubwiye ko bashyira kuri 100 km The Zoom TV 24 reka tuganire mwakoze kwemera kuduha umwanya wanyu Dr. Rusa Bagirishya inzobere muri politique mu maze igihe kinini ibi bintu mubikurikiranira hafi cyane cyane tujye kuvuga ku ntambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran ubwo ni Amerika yashoje intambara kuri Iran bafatanyije n'igihugu cya Israel hafu kwezi kurenga kurashize intambara iri kuba beshi gitangira bumvaga ko ari ibitero bizamara iminsi 2-3 bikarangira umuntu yakwibaza wenda duhereye aho kubera iki intambara mu by'ukuri yafashe igihe kirekire oya gufata igihe kirekire cyo ntabwo ari kirekire iminsi 40 intambara iyo muvuga ngo intambara yafashe igihe kirekire amaze ukwezi cyangwa iminsi 40 muransetse ni imyaka 5 ntabwo ari kirekire ku ntambara mwese mwana intambara zibi munsi umwe zikarangira ntabwo iyo ari intambara
iriya ntambara naho muvuga tuyi iminsi 40 ntabwo ari iminsi 40 iriya ntambara yaratangiye kera iriya ntambara yatangiye kera planning n'igihe n'iriya y'iminsi 12 yari iyi ngiyi yateguraga iyi ngiyi ni nka kuri abantu kenshi bakunda kwibeshya muri intambara zabaye i Burayi iyo muri 1914 1939 bakazita intambara ebyiri kandi ni intambara imwe yari ifite amagita abiri ariko iri yari intambara imwe rero iriya ya Iran ntabwo ari ndende ntabwo bavuga ngo yabaye ndende ahubwo yabaye ingufu bitangaje uretse ko nta n'igitangaza kirimo urebye amateka ya Iran muri histoire yayo amampire yose yayiteye nta nimwe yayitsinze zimwe zarashwanyaguritse izindi zikagenda zikayisiga uko imeze ariko zikaba zigiye burundu ntizasubire no kugaragara hera kuri Alexandre le Grand imbere ya Yesu kuko Alexandre le Grand yapfuye hasigaye imyaka 35 ngo yezavuke iterampire pesi baratsinda hazampire Rome iratsinzwe hazampire Russe soviétique iratsinda ni nyinshi ni nk'eshanu zose zitsindwa nta gitangaje uri kubona Amerika yatsinzwe yego Amerika mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu nibwo president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nyuma yuko ku munsi w'ejo yakangishije bikangisho binaremereye byo kurimbura Iran mu gihe idafunguye uramuhora noneho yageze ava kwizima avuga ko bemeranyije amasezerano atakirimbuye Iran duhere kuri uko kuva kwizima kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Amerika yabishatse cyangwa ni igitutu kibiri kuba kuri Amerika cyatumye Amerika noneho yemera ayo masezerano igitutu kikize cyane kibindi bihugu se reba ku rugamba ureba situation ureba position y'aba adversaire byi wabona gase utsindwa rindi niba Iran ishobora gutwika Israel kuri gatwika Amerika awiri Amerika ce n'est pas dit que Washington Amerika iri Qatar iri Kuwait iri Bahrain iri Jordanie iri Arabie Saoudite iri Iraq hose gashya indege za Amerika zahanurwaga indege igura make ni 500 millions de dollars iya makeya ariko izi zose zirarenga miliyari udashyizemo abanyamerika bapfa bavuge ubwo se wavuga ngo ni igitutu kiki nta gitutu kirenze ikintambara yari ifite yabona ko adversaire tamushobora ariko nyine kihagararaho kubera uko yagiye ivuga n'amapromesse wanze wibuke yuko iyo utegeye umwa kiriya amafaranga ukoresha n'imisoro y'abaturage iyo babona nta resultat zirimo abaturage bwabo bashobora kujya mu muhanda ni nako byari bimeze muri Amerika rero uburoblige yo guhagarika intambara ko Trump yahagarika intambara mu byavuze yatangaje we yavuze ko yahagaritse intambara kuko wabona intego za Amerika zagezwe muri intambara koko namwe niko mubibona icyo ni Trump wabivuze intego za Amerika zagezweho se abayibagize izo yavugaga ni izi intego iriya ntambara ari ifite yari yihe uko Trump yabivugaga ibyo yivugiwe nyine zari zihe kwari hari ikintu bise regime change kwari gukuraho ubuyobozi bwa Iran bagashyiraho umutegetsi wabo bashaka bakaza bakukipa Iran ibyo batababwiye mwebwe ariko bavugaga bitari haute voix ariko byari muri plan yabo Iran bakayicamo ibihugu byinshi nibyo nese babigezeho harimo no gusenya ingufu za nucleaire za Iran bavuga ko bazisenye ntabwo ari intego bagezeho bashenye ziheze ibyo ngibyo nta nubwo ari kureka ntabwo bavuga ngo usenye ingufu za nucleaire za Iran hanyuma ngo uvuge ngo nemeye amasezerano ntibishoboka washenye ingufu za nucleaire za Iran wayishenye yose iyo bayisenya ntibari gutsindwa bazishenye ryari ibyo yavuga ngo yazishenye si muri ntambara y'imizi 12 sinzi uretse birangora kuvuga uko
umuntu wese wibaza ko biriya bintu ari byo sinzi uwo ari we. Baraje ku masite 3 hariya masite 3 harimo iki? Harimo izo nucléaire zarimo none se kuko igituma bingora kubabwira nuko n'umwana wanje primaire akabazi iranium ukuntu explose yari kubona ko hari ahantu barashe nta iranium yari hari umucanga. Iyo haza kuba iranium bakayisenya koko ama irradiation sinzi ko iranium sini kintu waterura gutya abantu bari gupfa kugera muri Iraq asenye imwe gusa site imwe gusa asenye site 3 hari kuvana muri Iraq no muri Iran abantu benshi bagapfa n'ibindi bihugu baturanye. Hanyuma rero kuvuga ngo barazishenye hariya ni nko gusuzugura abantu bamutega ugutwi bagira ngo barabwira abantu batagira ubwenge, ariko ubundi batakaje amabombe yabo gusa ntabwo basenye site nucléaire za Iran. N'ubu ngubu kuzisenya ntabyo bashobora. Iran ntabwo ari igihugu nkuko nabwiye batsinze amampire yose. Iran ntabwo ari igihugu upfa kwirukira ngo uratsinda. Ama nucléaire ahantu bashyira ni kuri 100 km. Umbwira iyo bombe yagera kuri 100 km. Ku birometero 100 mu kuzimu. Ibitero bya mbere bagabye byahitanye n'umuyobozi w'ikirenga Ayatollah bavuze ko bari bafite amabombe ya za misile zigera mu bujyakuzimu bwo hasi ku buryo ngo bavuze metero zingahe? Bavuze zingahe nuba wibuka? Bavuze 20. Bakubwiye ko bashyira kuri 100 m 100 km. Bavuga ko aho bigeze ubu intambara Amerika tubona koko ibimenyetso 1 2 3 4 bifatika bivuga ko yatsinze. Birangura kukubwira kuko ndumva mutabyumva. Gutsindwa kwa Amerika ni igitangaza. Uzi ko wagira ngo uri kurambwira igihugu kitaratsindwa na rimwe. Gutsindwa kwa Amerika nta gitangaza kirimo, ahubwo ni iminsi maze irwana na Iran ni myinshi. Amerika yatsinze hehe? Afghanistan ntabwo ari Afghanistan ifite profondeur stratégique, c'est vrai ko ifite imisozi, ariko ntabwo ifite stratégie nk'iya Iran kuko ntigeze bampire nka Iran. Ariko Amerika yaratsinzwe muri Afghanistan. Amerika yaratsinzwe muri Vietnam. Vietnam ntigeze bampire. Simbuze n'ahandi ni henshi muzi Amerika itatsinze. Na za Somalia yaratsinzwe. None se igitangaza ni iki muri Iran? Ahubwo huriya ko bwarubwiye erega nuko beteterezo tuzavuganye kuva muri 2023 iriya ntambara uvuga ngo imaze iminsi mike yari mu nzira iriya ntambara. Nibyo najaga mbabwira ahubwo birantangaza babishyize ubu ngubu wagira ngo ndeko ndavuga uyu munsi. Nabwo ni Amerika nitera Iran muzaba rubwiyahuze. Nageze aho ngaje bambwira ntabwo izatera Iran. Ntabwo izatera Iran. Iteye baramwe kwavuga ko itazatera Iran none bigenze gute? Irayiteye ariko n'ubwiyahuze. Hanyuma mu bikubiye muri ayo masezerano y'agahenge arimo gufungura uriya muyoboro wa Hormuz unyuramo bikomoka kuri peteroli byinshi hano ku isi no mu Rwanda buribwe bwo kufunga bwatugezeho. Hari icyo umuntu yakwitega ku bigendanye no koroherwa mu bigendanye n'ubukungu bw'isi ariko cyane cyane n'ubuzima bukaba bwagaruka? Uriya muyoboro barawufungura n'ubundi ntabwo Iran igeze ishaka kuwufunga, ahubwo byabaye byiza cyane. Erega n'ubundi ntabwo wigeze ufungwa uriya muyoboro, ntabwo murabyitiranye. Ntabwo bawufunze kuri Amerika no kubanzi ba Iran gusa, ubundi warufungura. Petroli iragenda, petroli bashinzwe iragenda, petroli y'ibindi bihugu iragenda, n'iyo France iragenda. Kufungura barawufungura. Ikintu kiza guhinduka barishyura tax batishyuraga mbere.
ku buryo ubu uriya ibintu byose iriya ntambara yasenye naho Amerika yemeye kuzabisana, amafaranga azava muri uriya muhora ni icya gatatu cyayo cyabisana byose, kuko ubu Iran izajya yiza 100 miliyari 100 z'amadolari buri kwezi. Nta gitangaza kirimo, ntibigutangaze niba Canal de Suez yinjiza 700 miliyari de dollars buri kwezi, kandi Detroit na Canal naho bihuriye. Urumva ahantu hacamo icya gatanu cya peteroli, cya gazi, icya gatatu cy'ifumbire, enkari ya plastique, ni ibintu byinshi uriya muhora ufite. Urumva rero biracamo ariko birishyura, ariko gufungura barafungura. Rwanda iyo nkoni y'uwo muyoboro yatugezeho ingaruka bitugera no muri Amerika nk'abantu banawukeneye kurenza abandi, ntekeza ko byiko muri Amerika byabaye ibindi, kuko mu Rwanda ho ni bisanzwe, ariko ubu hose biraza kugabanuka, kuko n'icyo giciro nkubwiye ntabwo wagishyira kuri bose, icyo kinini ntabwo wagishyira kuri bose, ni kuri Amerika. Icyo twakwigira muri intambara niba izi ntambara akamaro zamarira Afurika, nuko iyo petroli cyahariya twebwe ntitwe tuyikeneye. Muri Afurika hari petroli nyinshi cyane. Dufite petroli Buganda, dufite petroli muri Sudan, dufite petroli muri Sudan ebyiri zose, dufite petroli muri Cameroon, muri Congo Brazza na RDC, Algeria, Angola, ibihugu byacu, Libya, ibihugu byacu byose bifite petroli, ku buryo tutagomba gukenera yari. Muri Niger hari petroli, na Burkina Faso no bayibona. Gusona twari dukwiye kugira ibibazo nk'ibi. Senegal bafite petroli, twari dukwiye kugira ibibazo nk'ibyo. Bigapfira kuko dufite souveraineté, dufite independence. Nuba petroli y'Uganda idashobora kuza hano se, kubera iki? Kwa kurinda kubwiye ya politike y'abanyaburayi n'abanyamerika guteranya abantu ntibashyire hamwe n'ibyo. Ninza tuzaganira ku ngingo nigeze kubona uko muzaho yuko abanyafurika ari twe dutunze uburayi cyangwa dutunze Amerika, nyamara ugasanga tunahindukira tukajya kubaririra, tugane no kuri za nkunga z'amahanga mwakunze kuzinenga cyane, mukavuga ko Afrika itakabaye itegeye amaboko ku mahanga. Ngira ngo nabyo tuzabiganiraho, mutugaragariza impamvu uyu mugabane wa Afrika wakabaye ari umugabane wifashije muri byose, nyamara bikarangira ari uteza amaboko. Ariko sinzi, reka nkubwire akantu kakorohera kumva n'umwana urangije primaire yakumva. Utiri ujya kuri Kongo nuyibona RDC, Belgique ntuyumva. Nikubwire Belgique ingana Tanganyika ni 32,000 km², ntigira ikintu na kimwe cy'umunsi y'ubutaka, n'amazi ni ikibazo. Ariko iyi nkunga Kongo babisobanura gute? Poro yabo iriya bita Anvers ni poro nziza cyane, ntabwo ari ya Belgique gusa, nk'iy'Uburayi bwose iri kuri Mer Noire. Yitwa Anvers, iriya poro yabo yitwa Capitale Mondiale de Diamant. Muri Belgique aba diamant, ni diamant do Kasai. Niho rero urumva ibyo birahaje kugira ngo wumve yuko Afrika itagomba guhabwa inkunga. Kumva ko Belgique iyi nkunga Kongo birahagije n'ibyo. Ko Belgique ni igihugu iyo kitagira Kongo n'icyabaho, ariko kigahindura cyakaba cyo kiyinkunga. Zimwe mu ngingo zikubiye muri ayo masezerano y'agahenge cy'ibyumweru bumvikanye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran, igihugu cya Israel gisa nkaho kitari ku meza y'ibiganiro. Kubera iki kandi nacyo cyari mu ntambara gifatanyije na Amerika? Ntabwo igihugu cya Israel gifatanya na Amerika, nta nubwo gikeneye kutajya ku meza amwe na Amerika. Igihugu cya Israel ntukagitandukanye na Amerika, ni igihugu kimwe. None Israel yavutse ryari? Yavutse ryari Israel? Yabayeho ryari Israel? Twumva ko Israel ni igihugu na Amerika ni ikindi.
no mu ntambara bavuga ko ari ibitero bahuriyeho igihugu kimwe n'ikindi kubera iki Israel yo itaza muri ibyo biganiro. Ikindi gihugu kimeze nka Israel uzi ni iki? Igihugu ngo Israel ni igihugu ukwacyo na Amerika igihugu ukwacyo. Igihugu kimeze nka Israel ni iki? Israel ni igihugu cyaremwe nande tuvuga Amerika kuko ni muri 48 ariko baribe ni mwebwe mu byibaza Israel igitekerezo kurema Israel cyabayeho mu 1917 ni Ubwongereza bwabitekereje. Urumva mu ntambara iriya ntambara mwiti ya mbere ntabwo ari isi ni Burayi. Iriya ntambara ya mbere y'Uburayi ni guerre civile européenne. Ni mwebwe bo barabizi ko atari isi. Kuriya ntabwo ari isi, ntabwo sokura bayigiyemo. Barwanye na empire ane. Barwanye kwari gusenya empire. Na Amerika iteye nayo nyine, ariko Amerika itaraba Amerika nyine. Basenya empire Austro-Hongrois, basenya empire Prusse y'Abadage, basenya empire Russe. Yo ntibashe kuyisenya kuko yavuyemo kare ijya kurema Union Soviétique yari Staline. Bavuyemo kare muri 2014 kuko mu 2017 no bakoze Union Soviétique. Bari intambara bayivuyemo kare. Hanyuma Empire Ottoman. Empire Ottoman irabagora. Empire Ottoman bari Turk irabagora cyane. Noneho kugira ngo bayitsinde uko yatsinzwe nyuma bona babwira ngo intambara yarangiye muri 2010 mu 1918 na 19 barababeshya. Yarangiye mu 1923 kubera Empire Ottoman niho yamanitse amaboko. Kugira ngo bayitsinde byagenze gute rero? Baragiye babeshya Abarabu, babwira Abapalestiniens, babwira Abakurde, bati mudufashe kurwanya Ottoman, ati nidutsinda tuzahita tuba independence. Barabifasha. Empire Ottoman barayitsinda. Imanika amaboko basinya amasezerano ya armistice muri Suisse. Mu kwa mbere mu 1923. Aho rero abongereza barebye ati iyi proshuri ya kugira ngo twigumane tugomba kuhashyira abantu bacu. Ntabwo twakurana n'Abarabu, ntabwo twakurana n'Abaperse, tugomba kuhashyira abazungu. Nuko Israel yari kolonije Palestine yari ifite superficie ibirometero 26 nunga ajya kungana n'u Rwanda, ndetse ku Rwanda nta uruzi bakubeshya. Bafata igice kimwe ibirometero 13. Urumva kiragiye ntabwo igihugu kibaga gituwe cyose. Barahakata bahita ariko ubwo babitekereje mu 1917 ariko nyuma y'intambara nyine mu 1947 nicyo bise partage. Noneho bijya muri UN rero yitwa partage di Palestine, kuko iyo UN wumva ntabwo international ni yabo, ni Amerika. Hanyuma icyo gihe iyo nkubwira buryo Ubwongereza na Amerika n'ubitandukanye ni igihugu kimwe. Badesida noneho kuzana bari abazungu bahatuye umunsi igihugu bakita Israel ariko ni Palestine. Bari bahatuye 90% n'Abarusiya bavuye kwa Stalin. Kuna Netanyahu wavuka muri Lituania ni igihugu cyari mu Burusiya nyine kiragiye. Uretse sinzi ko kiragiye cyari bwajyemo ku Burusiya butangiye mu Burusiya bwatangiye mu gihe bwabayeho Union Soviétique yavutse ku itariki 30 z'ukwa 10 mu 1922, ariko bitangira ari ibihugu bingahe? Ni Ukraine, ni Burusiya, ni Belarus na Transcaucasia.
byatangira ibihugu bindi ibyo byindi byaje ubu ni 89 uvuye ushyizeho 15 byavuyeho muri 91 no kuvuga ko byari 94 ubwo peut-être ko Lithuania yagiyeho nyuma hariya aho Netanyahu avuka noneho rero Israel bayirema gutyo ivuka mu kwa gatanu mu 1948 bayi independence uwo mwaka nyine batari ya Palestine isa naho yaje ifite independence mbese kubera mu bihugu nation yirokonesheje kuko urabona igihugu kideclare independence ibindi bigomba kubyemera nka kuri ya Taiwan yadeclare ntagire uyemera nka kuri ya Somalia ndayisabye ntagire uyiha Israel declare independence Israel ideclare independence mu minota 11 gusa Amerika yari yirokonesheje bo ubwo ndakubwira ibyo ngibyo kugira ngo wumve Israel ntuzasubire kwifata nk'igihugu ni igihugu cyabyawe cyaremwe kiyaho gifite mission yo gufata Proche-Orient kuko Proche-Orient niho hava energy none ngo murayibona ko Proche-Orient yari ifite ubuzima bwawe buri hariya bagomba kugira igihugu nka Israel kimentena iyo sécurité kuko Occident itunzwe na Proche-Orient itunzwe na Afrika idafite Proche-Orient ntigira Afrika Occident irihe Amerika imizombaraga yazikurahe uburayi bwazikurahe iyo utagira Afrika Occident yabaye uko imeze kubera Afrika na Proche-Orient ni twebwe twabahaye abacakara tubakoreye imyaka 400 ni twebwe bakolonije matière première bazikuri wacu energy bazikura muri Proche-Orient ariko ntaho bari ni abantu badashobora kubaho tutariho badepanda kuri twebwe ariko twe tuzi ko aribo tudepandaho sesa nicyo kibazo dufite bari abantu badepanda kuri twebwe nitwe tufasha ubuzima bwabo ariko ibyo abanyafrika ntabyo bazi Proche-Orient itangiye kubimenya Imana ishimwe biriko biraza umugani w'abavandimwe none muri ayo masezerano y'agahenge ariko Amerika yemeye kubihagaritsa imirwano ndetse kimwe na Palestina ariko icyo gihugu cya kimwe na Iran icyo gihugu cyitwa Israel noneho cyo kikavuga ko kizakomeza kugaba ibitero muri Liban bizagenda gute yabiriya no kwivugisha ntabwo nakubwiye ko Israel idashobora gufata icyemezo yonyine kuko no kurwana iyo ntambara okay imaze kugera hariya urumva igihugu kije kuriya ntibagikunze ibihugu bitanu byaragiteye sibyo ibihugu by'abarabu byaragiteye bitanu harimo Liban Egypt Misiri yari nakomeye cyane Jordanie na Iran na Iraq ariko ibyo bibiri byohereje abasirikare ntibyanateye cyane ariko mu minsi 6 ibyo bihugu yari bitsinze abantu bitwa ko ari escapé de génocide abantu batoraguye mu kwa Staline ariko babajyanyeyo bajyanye Karigo icyo gihe president Richard Nixon Karigo ufite 2200 tonnes za matériel z'équipement militaire y'igisirikare baratsinda ariko bumva sibo batsinze n'uyu munsi rero ntabwo Israel ishobora kurasa n'urusasu na rumwe tumvikanye na Amerika kuko ni nayiha ayo masasu okay bazabwira ko ifite bombe atomique c'est vrai irayifite itize déclarer kubera iki kubera Amerika ntigeze yemerera ko kigira bombe atomique ariko iyo bombe atomique Israel ibwira ko ari cyo ayimarira ibwira ko ayitera iriya bombe atomique Israel ni igihugu kidafite profondeur stratégique kiri ahantu hashashe 60% bya iyo superficie mubwiye ariko bisigari 20 km 60% n'ubutayu désert de Negev nukuvuga ikire gituma mubwiye ntiyo bombe ntacyo yamarira hariya bombe ihishe uwari wese abahabona iri sufi kuba ituritsa irica abayisirayeli bamari buriya rero
ni nkaho nta kimaze. None ubwo bivuga ko Israel ari ihabwa nizo kubaka gutera Iran yayitera gute? Iran uzarebe ko yagize dabo uzabanze urebe ukuntu ayimeze uyu munsi, uzarebe Tel Aviv uko imeze, uzarebe Yerusalemu uko imeze. Ubu abayisirayeli ntibava mu makave, barasubira gutera, ntibashobora kumva gutera Iran atari biriya ni ibintu n'amagambo, ni discours politique, ni ibyo kuvuga kuri kugira ngo berekane ko atari kumwe na Amerika. Ariko no muri ya ntambara ya 12 nkabona ko n'amapatrioti yose byavaga muri Amerika se, none Israel kubisha mu minsi 12 gusa Amerika niyo yarwanaga, ntabwo ari Israel. None uyu munsi irarwana gute se? Icyo nibaza twavuga ko aka gahenge bemeranyije gatanga ibimenyetso simusiga byo kurangiza intambara, kuko ibihugu byombi biragaragaza ko mu gihe kimwe cyaba kinyuranyije n'ikindi kubyemeranyijwe mu masezerano n'ubundi intambara yakongera ikavuka. Niko mubibona? Nta ntambara yakongera kuvuga gute se? Igituma niba wateye intambara ari ufashe icyemezo cyo kwihagarika nuko abona ntawe iri kwiragira n'ubundi. Donc basa nkaho abanyamerika bateye ya ntambara batayizi. Sinzi iyo baza kuntega amatwi ntibari gutera Iran. Iriya ntambara ngira mwese ntimuyizi kuko muravuga ko ari Iran. Iriya ntambara ntabwo ari ya Iran. Hari bloke bita Ehazi, hari Amerika ni mureba hwiri, ni periferike. Ntushobora kuba uri periferike ngo udomine isi, ntibishoboka. Le Hitland umutima w'isi ni Uburusiya na Asie Centrale, cyo bita Hitland. Ariko hakaba ari Imirandi ibikikuje nka Chine. None iyo bloke yose bita Ehazi ikoze muri globalite zayo, Etazini n'abafrene ntirengaho. Etazini barabizi kubera abajeopolitisi babyo barabyanditse, nanjye mbikubwira nuko nabisomye mu abajeopolitisi b'Abanyamerika witwa Brzezinski, Zbigniew Brzezinski na Mackinder na Nicholas Spickman babivuze kuva kera. Rero iriya ntambara icyo kintu bita Ehazi, kibangamiye Amerika gusumba ibyo bindi byose, kuko niba Amerika ishaka kuguma arejemo, n'ubishaka kuguma yitwa ngo iyoboye isi, izi yuko uwayihagarika si igihugu kimwe, si Chine, si Uburusiya, ni Ehazi dans l'ensemble. Sinzi ko wumva Ehazi icyo ari cyo, uyimenye nawe wakumva ko Etazini idashobora guteka isi iminsi ibiri. Ehazi ni cœur du monde. Kubera iki? 75% by'abaturage batuye isi bari muri Ehazi. 75% bya matière première na matière stratégique zose biri muri Ehazi. 60% by'ubukungu bw'isi buri muri Ehazi. Ibihugu bitandatu bikomeye muri ekonomi birivariza na Amerika biri muri Ehazi. Ibihugu bitandatu bifite amarume nucléaire biri muri Ehazi. Ubwo Amerika wumva yajya hehe? Ubyumvise gutya ko atese Amerika none itegeka gute? Amerika ikurikije abajeopolitisi bayo niyo bababwiraga ati kugira ngo dushobore kuguma dutegeka bisaba yuko tugira politique, tugira politique igihugu kibeho par des recettes géostratégiques. Ntihagire puissance duteranye ibihugu, ntihagire puissance yemereje ari Iran ntikundane na Arabie Saoudite, Japon ntikundane na Chine, Corée du Sud na Corée du Nord zihoze zihanganye, Uburusiya ntikundane n'Ubushinwa. Ati icyo gihe bazahora mu konflikt, rimwe na rimwe twintervenamo, ntabwo azashobora kutuganza. Nibyo barimo rero, kandi ngira ngo urebona ko babitangiye ku buryo muri iyi ntambara ibintu mushobora kuba mutamenye
Iran Ubushinwa n'Uburusiya bwari active cyane kunga Arabie Saoudite na Iran ku buryo intambara ishobora kurangira Arabie Saoudite na Iran bifatanye bikundanye cyane ku buryo Arabie Saoudite ishobora kutazasubira kwemera Amerika kuza kuhashyira ibirindiro byabo. Nta gitangaza kirimo kuko na Louis itariki 8 z'ukwa gatandatu mu 1974 ari Kissinger yagiye hariya muri Arabie Saoudite abona na Prince barumvikana barasezerana petroli yabo bajye bayishyiza mu madolari. Umuntu wese uguze petroli fagitire mu madolari. Donc icyo bise petrodolari nuko cyavutse. Ariko c'est pas seulement ça, nama revenu yavuye muri petroli babike mu mabodo trésor américain. Suko byari bimeze byasambutse ryari muri 2014 Amerika imaze ekonomiya imaze kugwa hasi. Chine yagiye muri Arabie Saoudite niyo premier consommateur ya petroli iti mugomba kuma petroli mu yuan hanze ndahagarika birahagarara fagitire mu yuan petrodolari iri en disparition. N'uyu munsi Ubushinwa babarana mu yuan oya nta ni byakera nta madolari ahagera. N'uyu munsi ni petroli ko baragurisha umunsi ica muri $3 moz yose bishyura mu yuan. Noneho umva ukuntu iyo Amerika uri kuravuga aho iri kwirajya. Na ejo muri cyumweru gishize habaye inama muri Union Européenne abanyaburayi uzi ko bafatiye Putin ibihano Uburusiya binginge Putin abahe petroli na gaz kandi bamwishyura mu maruble no mu yuan apana mu madolari. Yes. Urumva rero niba muzi icyo idolari rya representaga muri ekonomi ya Amerika urumva Amerika bigeze. Ubu twavuga ko bikomeje gutya ibihugu byinshi byahuye n'akaga cyane cyane byabirimo ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe cy'intambara ya Amerika na Iran na Israel. Tuvuge ko hari ibyigiyemo isomo ku buryo bushuti bwabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bushobora kuzahungana ndetse bikaba byana hagarika imikoranire na Amerika. Amerika sari igihugu cy'inshuti ubundi igira. Amerika igira inshuti. Sigiye ubivuze ari Kissinger umuje politisi w'umunyamerika wari umuhanga cyane yarapfuye. Niwe wavuze ati kwangana na Amerika ni ibyago. Gukundana na Amerika ni urupfu. Donc yavuze mu Gifaransa cyiza cyane ati être l'ennemi de l'Amérique c'est malheureux mais être l'ami de l'Amérique c'est fatal. Rero simburi igituma bavuga ngo Amerika igira inshuti hayigira ifata umuntu ifata igihugu ikoresha un certain moment akarangiza bakwisha. Nta muntu wabaye inshuti yabo nka Mobutu, nta muntu wabaye inshuti ya Amerika nka Savimbi. Sindabona igihugu cyakundanye na Amerika bakarangiza neza ntacyo ndabona. Pakistan niyo yagize uruhare mu kudraftinga aya masezerano ndetse Pakistan reka ngura histoire yayo. Pakistan nayo ni igihugu bakase kuri end. Muri za recette zabo geostrategique nabyo nuko ntabirangije. Pakistan idomine end. C'est ça. Ni ibyo nuko byari bimeze. Donc Pakistan nayo ariko ubu ikibwira nyine ko babizi baza Amerika. Pakistan ikiri kuri Amerika. Yagiye kuri Iran banayifungurira gaze yayo iragenda. Donc ibihugu bizi ubwenge imaze kubona Amerika politike yayo. Ni diabolique ntabwo ari politike. Kwibeshya ngo urakunda na Amerika c'est bête. Baragukunda ari ikintu bagukoresha kandi kibi kuko nta kiza bajya bakora ni kibi hama barangiza bakakwica cyane bakaguhereza indi puissance kwica nka kure mu buto bamurangi bamuhaye Ufaransa. Yego. None umuntu yakwibaza kubera iki Pakistan yabaye muhuza wa nyawe hagati y'ibyo bihugu byombi. Pakistan nakubwiye Pakistan yasabye no kujya muri BRICS. Pakistan ni muri Asia.
Pakistan ishobora kwitiranya na Iran irabona ruvuze umuturanyi ubafitiye akamaro cyane erega biriya bihugu n'ubutayi biriya bihugu bitunzwe na petroli none si umuntu agufungira inzira wamugura na Amerika gute kandi Pakistan ziko Amerika itayirengera ibyo byose Pakistan n'abamizirima sibyo Amerika yanga abamizirima buriya na tiriki ni motane ntibayikunda na gatoya yasabye n'ubujya muri Union Européenne barangira kubera abamizirima hari rero tiriki ntibavuga ngo muri iri muri otane no irimo itarimo twakwemeza ko intambara irarangiye kubera Amerika ntishobora gutsinda Ehazi ahantu kuko nta ikintu mutagiye mumenya najyaga mbibona no makomanteri bavuga ati se Chine n'Uburusiya ko bwaritse Iran kuriya ntabwo bigize bureka Iran na Chine ntabwo Chine n'Uburusiya bigize bareka Iran n'ubu ngubu no kugira ngo ihagarare nziko Uburusiya bwajyaga bubwira Amerika uti muri ko muri yahura kandi tuzemera ko Iran igwa gutyo ubundi iyo haba kera bari gukoranya Conseil de sécurité ya ONU bira bihugu bitanu bagapropose gutora resolution nk'ibatuye ajya kwica Gaddafi ariko Putin yarasubiye aravuga noneho icyanshimishije ati no ati mwarabikoze muri Libya ati birogritable turabyicuza ntibishobora gusubira ubu rero sinzi kwibuka ikintu bise guerre froide yego itanabaye ariko guerre froide irangiye uko bavuga ngo irarangiye ngo na Amerika itsinze kiriya gihe uzi ko habaye intambara nyinshi cyane nyuma ya 1991 habaye intambara nyinshi cyane kubera iki kubera veto y'abanyamerika basaga naho ari isi yose bateraga bashaka nuko batiye muri Afghanistan nuko batiye muri Iraq nuko batiye kuko ntawavuguruzaga uyu munsi rero avec Ehazi ubu guerre froide iraha uni muri guerre froide n'uyu munsi donc Conseil de sécurité kuri Amerika bumva ari paralysé kubera badakora ibyo bashaka ubu ngubu. Dr Rusa Bagirishya reka tubashimire kandi twizere ko n'izindi ngingo tuzagenda tuganiraho nabwo muzongera mukaduha umwanya tukaganira murakoze cyane murakoze namwe